Aha duhagaze turi mu kibaya ca Ela, hagati yanjye ni isoko na Ezeka. Umusozi uri hakurya hariya mubona ni Ezeka. Iri kibaya cyose mureba ni ikibaya ca Ela. Aka gace ni muri soko. Aha duhagaze muri Samweli wa mbere ibice 17. Aha niho Dawudi yakubitiye Umufilisitiya Goliyati amaze gufata ya mabuye 5. Aya mabuye 5 ndizera ko mu mwuka nawe yafite. Reka hamwe twembi dukocore Goliyati w'ubuzima watubije amahoro. Goliyati turagusenya mu izina ya Yesu. Habwa ubutsinzi bwawe. Amen. Amen. Izina rya Yesu. Bihabwe. Izina rya Yesu. Amen. Uko basigaje ari mu gihe cyo gusarura. Nawe habwa gusarura. Amen. Sarura ibyo waruhiye. Amen. Sarura ibyo wasengeye. Amen. Sarura ibyo wabagariye. Amen. Sarura ibyo wabwirije. Amen. Sarura ibyo wakoreye. Amen. Habwa umusaruro. Amen. Izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Iriya misozi yo hakurya mureba hariya ni imisozi y'Isora, niyo kwa Samusoni. Hariya ni Imana yamuhamagariye kuva kiri umwana muto. Hasi mu bibaya hari imirima y'imizabibu, atagomba kurya inzabibu ndetse no kunywa vino yayo. Icyo gihe cyose yabashije kurwana, ajya ahitwa Igaza, ajya ahitwa Ashdod, aho hose yaragiye kurwanira, agiye kurwana n'Abafilisitiya ahitwa Timuna. Hanyuma hakuno yaho aha mureba mpagaze uyu mwanya nahitwa Ibet Shemesh. Ibijyanye na Samusoni urabisanga mu gitabo cy'abacamanza igice cyose cya 14 na 5 na 6. Aha turi mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice ni 5 aho isanduku ry'Imana ryarigize amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Muzi ko Abafilisitiya hari imidugudu 5, hari Gaza, hari Ashdod, Ekrone, hakaba Gati ndetse hakaba n'igihugu cya Ekrone. Muri ibyo bice ko ari 5 byose Abafilisitiya bari baranyaze isanduku ry'Imana, baterwa n'indwara, yandwarira bakubita, bararwara imibiri yose. Hanyuma baza gusubizayo rya sanduku ry'Imana, bararizana baryoherezanya n'inzego ebyiri ndetse ririho igare riteretseho iyo sanduku. Iyo baravuga ngo nifata inzira y'Ibet Shemesh tuzamenya ko ari Imana. Nuko yanka zanke ebyiri zifata inzira y'Ibet Shemesh, ziraza no muri iki kibaya kiri hepfo. Kiriya kibaya mureba niho zanka zaje, aho ni mu murima wa Yoshua. Kuri icyo gitare ari gitare babashije gukoreraho ibitambo. Hanyuma isanduku yagaruka muri Israel, amahoro araza, riza ku misozi niho barijyanye ahitwa Kiriyati Yarimu. Ku misozi hakurya kure y'Ubuyuda niho baje kwijyana muri ya misozi ya kure cyane ya Kiriyati Yarimu. Ryahagize imyaka 25 mu nzu ya Aminadabu. Mu nzu ya Aminadabu niho ryatinze kuzageza igihe ryahagurutse rijya Isiyoni, riciye kwa Obedi-Edomu ryagize y'amezi 3 rijya Isiyoni. Kugeza uyu munsi isanduku ry'Imana ntituzi aho riri, ariko mu gitabo cya Makabeya bavuga ko Yeremiya yaribitse ararihisha kugeza uyu munsi. Ariko Abisirayeli batekereza ko niba ku rusengero rwa 3 rya sanduku rizongera kuboneka. Imana ibaha umugisha. Yari inkuru y'Ibet Shemesh. Amen.